Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Wowe udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizeye ko umeze neza. Twihuse cyane, reka tunyarukire muri Kongo n'ubundi aba ariho duhera amakuru yacu. Muri Kongo utibitiye bite rero? Perezida w'iki gihugu Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yise Karidinali Ambongo umucengezamatwara. Uti bihagaze bite? Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yavuze ko ategereje kuri Fridolin Karidinali Ambongo, gihamye yuko guverinoma ya Kongo ishyigikiye umutwe wa FDLR nk'uko ngo akunda kubihamya. Media Congo itangaza ko ibi Tshisekedi yabitangarije mu kiganiro n'ikinyamakuru cyo mu Bufaransa Le Figaro, aho yavuze ko ubutabera bugomba gukurikirana uyu munyacyubahiro bitewe n'uko ngo akomeje gutangaza ibinyoma adafitiye igihamya. Félix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kimwe n'ubutabera bwa Kongo bashinja uyu karidinali mukuru wa Kinshasa kuba umucengezamatwara cyangwa se ubizwi mu ndimi z'amahanga nka propagandiste. Yagize ati Karidinali Ambongo Karidinali Ambongo ni umucengezamatwara. Avuga ko Ambongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko ngo Ambongo yavuze ko yaba yarahaye intwaro umutwe witwara intwaro wa FDLR, ariko akavuga ko amusaba ko yagaragaza agihamya. Ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ngo ntibikwiye gukoreshwa mu kwemeza ibinyuma ngo kabone niyo waba umukaridinali. Tshisekedi yavuze kandi ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, bityo ko Karidinali Ambongo akwiye gufatira urugero ku munyamakuru Stanislas Bujakera watangaje ibihuha n'ibinyoma ngo ku rupfu rwa Okende, akaza gutabwa muri yombi agakurikiranwa n'ubutabera. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'iremezo rwa Kinshasa yategetse umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'ubujurire rwa Matete gufungura iperereza ry'ubucamanza kuri Karidinali Ambongo. Ni mu gihe kandi abayobozi ba Kiliziya Gatolika i Kinshasa bo baherutse kwandikira ibaruwa bavuga ko bakomeje gutungurwa n'uburyo leta ya Kongo ikomeje kugenda yibasira uyu muyobozi iwabo. Karidinali Fridolin Ambongo wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasuzuguriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri i Kinshasa ngo ubwo yangirwaga kunyura mu mwanya wagenewe abanyacyubahiro ubwo ngo yaragiye mu ruzinduko rwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Perezida Antoine Félix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we asanzwe akunda gutangaza amagambo y'imvugo nyandagazi ngo bisa, aho yakomeje kugenda ashinja u Rwanda ko ngo rwaba rufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 guhungabanya umutekano mu majyaruguru y'iki igihugu. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo yakomeje kugenda yamaganira ibi birego kure, ndetse nayo igashinja leta ya Kongo ko yabifasha umutwe witwaje intwaro wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni mu gihe kandi uyu perezida w'iki gihugu Antoine Félix Tshisekedi yakomeje kugenda yibasira perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni mu minsi ishize rero aherutse no kwivugira ubwe we ko ngo ashaka kuzahura na perezida w'u Rwanda Paul Kagame akamutuka, nk'uko ibitangaza amakuru bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaza aya makuru.
Leta ya Kongo rero ikomeje kugenda yumvikanamo umutekano muke, aho ingabo za Kongo ziri kugenda zishinjwa ko arizo zaba zirimo ziragenda zigira uruhare mu iyicwa ritandukanye ry'abaturage batuye mu mujyi wa Goma nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Turabashimiye rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo kuri wowe waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, ndagushishikariza gukandaho maze ukazajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu. Turabashimiye rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amakuru yacu yo nakagaruka.